دوستان من باز در ایرپورت شهر دوشنبه هستم. حاضر اطراف این ایرپورت رو با پورگی پیشکش شما میکنم و از شهر یکاترینبورگ روز ششم همین ماه یعنی 6 اکتبر ساعت 6 پرواز است با شهر یکاترینبورگ. دوستان عزیز، چطور که شما دیده ایستادید ما در گردش ایرپورت شهر دوشنبه هستیم و میخواهیم که امروز با پورگی اطراف ایرپورت رو با شما نشون دهیم و خود ایرپورت رو. اگر شما خواهید چنین نوارها و گوشه و کنار تاجیکستان نه تنها دوشنبه رو بلکه تاجیکستان رو بینید، پس در کانال ما ابونه شوید، لایک کنید و نوارها رو به دیگران فرستونید. ما با شما هستیم. ایرپورت اومدن. اولین نشونه که شما میبینید همین نشونه است. لوگو میبینید بعدا ایرپورت میره. عزیز، از اینجا گذشتید البته با طرف ایرپورت. از همینجا علاقه ایرپورت ترمینال видно. دوستان عزیز، ایرپورت بین المللی شهر دوشنبه از این طرف ترمینال شدگی. دوستان من باز در ایرپورت شهر دوشنبه هستم. حاضر اطراف این ایرپورت رو با پورگی پیشکش شما میکنم و از شهر یکاترینبورگ روز ششم همین ماه یعنی 6 اکتبر ساعت 6 پرواز است با شهر یکاترینبورگ. عزیز میگذاریم با پیش ایرپورت. اینجا یک هیکل آدمی است که در بالای یک گلوبوس 3-4 فیل و یک سنبقه ایستاده است. فقط اطرافش خیلی زیبا است، درونش هم خیلی زیبا کردگی. ما وقتی کودکی دا اومده از اون طرف که راه باشه نشون میدیم، سمالیت رو از سیدکه طرف تماشا میکردیم. لوری زالش است. من اون طرف بعدم دیرتر میرویم تماشا کنید برادرها. برآمدگاه من ایرپورت میریم به طرف ترمینالش. بسیارتر نزدیک نمیرم. برای چی نزدیک نمیرم؟ برای اونه که مردم ما تا اون درجه را نادرست میفهمن ما را که اجازت نیست در هر کجا نواربرداری کردن ایرپورت، مغازینا را، بعضی торговی центрها را، بعضی جایها را تا اون درجه را پخته نشده است که اجازت دهند. در حقیقت ما یگان مثلا کاری چی نمیکنیم، تنها برای توریست ها، برای نفرانی که بیرون از کشورن، برای نفرانی که با کشور میآیند با آنها پیشنهاد میکنیم. ما گرچه اگر با زبان روسی گپ نزنیم، با زبان انگلیسی گپ نزنیم، لیکن همین نوارهای ما برای آنها علاقه معلوم است که اینجا ایرپورت است. بعدن کسی که مقصد لازم میشود خودش سوبتیتر قطعی میتواند که همین تمام همین نوارهای ما رو تماشا کند. دوستان عزیز، با همین خاطر ما بسیار نزدیک نمیریم. از دوری هم بعضش مقصد با ما بحث میکند که برای چی سیونکا کسته. با همین خاطر از دوری کم خورم، همیشه خورم. دوستان عزیز، طولاری اومده مسافرون وقتی که چیزاشون میگیرن اینجا برموش نجمه بسیارش اینجا میبرن. اینجا ترمیناله. علیکم برادر، قصبای یکاترینبورگ. ما همینه در شهر دوشنبه هستیم، اینه در ایرپورت هستیم. برای خودت برادر یک نوار کردنی هستیم که در حقیقت این همینجا مردمی که پاسپورت روسی دارن پرواز کرده هستن به تشویش. انا بسیار آدمو علاقه پرواز کردن. ما اومدیم امروز فهمیم که همه چخیل ریسو وای میشه. در حقیقت معلومات با پورگی گرفتن نتونستیم برای که ما خودمون نمیدونیم که جو معلومات میگیرن. انا دیگه روز دیگه نپرسیدیم، اومدیم که نواربرداری کنیم، اما فهمیدیم که روز ششم سحر ساعت 6 ریس یکاترینبورگ دوشنبه یکاترینبورگ در برادر جان. انا کسی که پاسپورت روسی داره پیاده رفته است به تشویش. کار تاجیکی ولی نامعلومه. در ما از شهر یکاترینبورگ اومده بودیم نه شهر دوشنبه را برای شما نواربرداری کردیم اطراف ایرپورت شهر دوشنبه را. نشد بلیتو حاضر ما یگان چی گفتتون نمیتونم، فقط چند ریس رفته است. نفرانی که پاسپورت روسی دارن از شهر دوشنبه علاقه چندین ریسو پریدن. انا حاضر باشد همین شهر دوشنبه پگاه 6 اکتبر یک چند ریس ان شاء الله نصیب باید پرواز کنه. و همین خاطر ما اومدیم که یگان معلومات بگیریم. همون خب خاموشی هسته که پکول تنج. دوستان عزیز، خیلی یگان گپ ما در خبر رسیم و شما در میرسونیم. ما از یگان گفتی گپو
давайте кор намекунем ки ягон маълумоте ки пешинара гап занем то ҳамун рӯзу соатиш ная мо мақсад ягон гапи зиёдӣ гуфта наметонем ки якумда мешавад даҳумда мешавад панҷумда мешавад ин гапҳоро мо гуфта наметонем мо ҳамчун як сайёҳ наврбардорӣ карда метавонем атрофа нишон дода метавонем бародаро гуфтанд ки ҳамун аэропорта гардиши аэропорта сиёмка ки мо дар онҷа зиндагӣ мекунем. салому алейкум парвоз бародар, ина ман омадам аэропорт, ҳамаша фаҳмидам да пага билетай 3 дона билет мондагиай ҳар як рейсе ки пешай парвоз билет бидаст Somon Air да чатни рейс мегем бидаст фақат имконият доступ барои гирифтан билет бидаст. рӯзи 26 уральские авиалинии официальная продажаш 23000 чанд сум мепара аиджа Москва Душанбе официальная продажа бародар. Наманда Калсово. алейкум бародар, қасобое ки Теренбург мо амина дар шаҳри Душанбе ҳастем, ина дар аэропорт ҳастем, барои худат бародар як навор кардани ҳастем ки дар ҳақиқат инамиҷа мардуме ки паспорти русӣ дорам парвоз кардестам бе ташвиш, ана бисёр одамо аллакай парвоз кардан. Мо омадем ирӯз фаҳмем ки ҳаме чӣ хел рейсо вай мешавад. Дар ҳақиқат маълумот ба пуррагӣ гирифта натонистем, барое ки мо худмон намедонем ки якҷо маълумот мегиранд. Ана дигар рости гап напурсидем, омадем ки наварбардорӣ кунем, аммо фаҳмидем ки рӯзи 6 саҳар соати 6 рейси Екатеринбург Душанбе Екатеринбург дар бародарҷон, ана касе ки паспорти русӣ дора пайда рафтеста бе ташвиш. Кори тоҷикӣ ё номаълум аст. Дарое ки территорияи аэропортай ина бинем, территорияи аэропорта ина дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо хоҳиш кардем ай ҳамун аэропорт то гардиши аэропорта наварбардорӣ мекунем барои шумо дӯстони азиз. Каги мостош, каги мости ҳамун аэропорт, касоне ки дар шаҳри Душанбе дар территорияи аэропорт зиндагӣ мекунанд ин моста шум бешиносанд. Ба ҳамин хотир мо ба роям бародарӣ ки гарибе ки хоҳиш кардан ки аэропорта атрофа территорияша гардиша як наварбардорӣ ки мо ина омадем наварбардорӣ кардесем. Дӯстони азиз, боз ҳам камтар аз мост дуртар шудем ва навор гирифтестем барои шумо. ана гардишда каме дига мондааст, иншоалло гардишда расем, боз нишонтон метавонем дӯстони азиз ки мо дар ҳамин шаҳри Душанбе барои бародароне ки хоҳиш кардан кӯчаҳои шаҳр, минтақаҳо, ноҳияҳои шаҳрҳоро монда наварбардорӣ кардестем, то ки шумо дӯстони азиз ҳамаша бубинед. Домои атрофи территорияи аэропорт, инаи параву параш, инаи доми нав сохтаган, и домои пештараша, инаи падезошон, кӯчаи Аҳмади Дониш 32/1. ина иде ина салом бону ина бародаро гардиши аэропорт анамиҷара мегам домои нав шудага иде чӣ хел пасон шудага на танҳо Душанбе балки бисёр ҷоҳо ҳам хелшага бисёр шаҳрҳо. Албатта мо ба дигар ҷо рафта наварбардорӣ мекунем, пешкаши шумо мекунем, аммо баъд камакак сабр кардан дар кор. Сейчас дар Душанбе корои худмон камтарак корай буд кунем бояд баъдан равем шон насиб. ина бародарони азиз, олям стройко давом додеста, давом дора. ина доми якхела сохтан аз ду тараф, аз се тараф, даже аз 4 тараф доми нав ина банки аз хата 4 тараф сохтаган. Ман нам аҳамият додам ки 4 намуд, як намуд 4 дом дар атрофи гардиши аэропорт сохтаган, ин хеле дом аст. ина ҳамаш як хела боиҷа бонки хата доштааст. ина дӯстони азиз, ин аст гардиши аэропорт. ин атрофи аэропорта ина нишонтон медем. дӯстони азиз, интихоби президент нишонаи соҳиби давлатист. дӯстони азиз, ина мо дар гардиши худи аэропорт ҳастем, тарафи Садбарг мерем, насиб боша. ана стройкош ҳозир ба пуррагӣ наварбардорӣ мекунем ки шумо бинед чӣ қадар дом мешавад аз тарафи аэропорт дар омадан қатор фақат стройка мешавад.
ва пурагӣ. Дӯстони азиз, стройкои ду тараф тамошо кунед. Ва пурагӣ чӣ хел дом бисёра. Ина баробаро стройко ва як хел домо аллакай буд шидаган. Як хел домо аллакай буд шидаган. Ва нархи навоша иншоалло насиб мерем бо супос мекунем чансман. Территорияи Славянский институт ва Домпечак ҷураҷоно. Домое ки ана ин хела намисос кардаган мо пурсидем $450. Ай 400 то $450 квадратер. Духонага як хонагаш ай 60-70 квадрат боло. Духонагаш 71 квадрат боло мешавад. Як хонагаш хай мухтофи декун чанд мешавад. Ана дӯстони азиз квадратон беҳад калон кардем да. Неки $500-550 фақат домое ки аллакай дари главнишон часпиндагия трезор шудагия. Ин стройкое ки шумо дидесем ё $400-450 дар территорияи марказ шаҳрда. Ана ай шаҳр берун шава камтарак мақсад намедем ки Зарафшону Бадахшон. Айми шаҳр камтар мақсад тарафҳои Цирк, Профсоюз, Саховат, Корвон. Инҷа ай $300 мешавад. Квадратиш $300. Ана мо қатъиян як бародаре ки дом мефурӯшад, як тане даже як дута ҳамсӯҳбат шудем, ҳамин ҳарфҳо гуфтам. Баъд дига ин хел мешавад ки агар во время одам та ёфти мақсад ҳамон одам ки дом меҷӯза ай ҳамон бихарӣ, бо хеле квадратураш ба шумо арзонтар меғалтад. Агар перекупщик, яъне харида ягон кас ина хели вақта харидай, ина хели вақта мефурӯшад. Вақте ки хели да харида бошаву мисол полни краска праска кадаги тайёр боша, у хелида аллакай 550 мефурӯшад. Ана хелиош 400-450, қимат 450. Любой территория марказ, аэропорт, Садбар, тараф Славянский, тараф Пединисту, тараф Домпечак. Инайра аллакай доми тайёр меган. Инайша уже 2 моҳи дигаш монда бигем да. Пасадош заги неста. Унаваиш вообще толи. На, оли ждат кин. Ана нархи иш, аиш фарқ дора. Ишам фарқ дора. Инай поёмиш вообще та фарқ дора. Ҳар кадомиш 500 астағфируллоҳ 100 то $150 фарқ дора нархи навош. Бизнес центра. Ҷама ҳамн гардиш территорияи аэропорта бародаро. Яъне шаҳри Душанбе. Ҳамиден дӯстони азиз. Пурсен ки ин кӯча чӣ кӯча ина? Садриддин Айни. Ин кӯчаи Садриддин Айни. Дӯстони азиз, қариб 10 минут зиёд мешавад мо пиёда омадастем, оли стройко буд нашудааст. Дар оли стройкое ки нав сар шудааст, стройкое ки қариб тамом мешавад. Бо стройкое дора ки на ним шидагай. Стройкое ки вообще-то боло шундай салос. Ҳамаш дар ҳамин территорияи аэропорт рафтан Бустон Сити меган ҷара. Нестай бародаро, аз ду тараф як хел софта рафтестам. Як шо барои ҳамаи шумо хона мерасад. Набинем бародарони азиз, ду тараф коли маҳкам аст ва стройка рафтестам. Дӯстони азиз, касе мехоҳад, ина касе мехоҳад ки дар инҷо хона дошта бошад, хона бихара, номерои телефонаш 98 578 36 36. Ина дӯстони азиз, бигирен занг занем, хона бигирем. Айснам видео мекунем, нишонтон метавонем дӯстони азиз ки яма стройко тараф хай кам дуртар мебинем. Стройко дар ҳамин гардиши аэропорт, трассаи аэропорт, тарафи Садбар. Стройкои дар Тоҷикистон шидагиҳои мо ба шумо нишон дестам. Дар ҳамин тарафи аэропорт шад. Хошам мебинед, дигар тарафошам ҳастай. Беҳад стройка бисёрай. Дар ҳамаи тараф, дар ҳамаи гӯшаву канори Душанбе будем. Ҳамаи атрофда уже дом шудеста. Бисёр ҷоҳо хона хӯестестам. Фақат дом шудестам. Ана ҷоеша ки мо тонистем, ҷоеша метонем навбардорӣ мекунем, пешкаш шумо мекунем. Ҷоеша ки натонистем, хай хитон ки омадем баъд мебинем. Стройшо давом аст. Хай камтар ториктарай. Боз мерем инаи стройкара инайра ба пурагӣ навбардорӣ мекунем территорияша. Хитша, о найра. Баъд мебинем. Торговый дом, банк, магазин, торговый центр. Ҳам хеле чизо шудеста. Салон красоти.
канцелярский ҳавои дум ҳамаш магазина аякум то дуюм этажа деси ҳамаша ранг магазин кардагиам ҳамаш кор кардистам хушрӯи домам метонем дида пеш наметонем инаи доме ки соат буд ҳама хеле студагиам не ки агар и дом ҳами музей буда валҳози донишгоҳ шуда агар бихеза дар ҷош я 16 этажа 20 этажа 25 этажа шава беҳад хуб мешавад чӣ гуфтем бародаро ине мини дар марказ ай ҳамира айбайн бигирам хеле хуб мешавад ранги почта душанбе буд ку почта ранги он почта вообще-то зур мешавад ина и доми дигари ай пара да ҳайкали Садоддин Алиев буд ура оли ремонт растайна тарак меҳмонхонаи душанбе ваям бигиран зур мешавад як камтари доми дига ай пара месохтам всё хуб мешавад хай подземни ходшина садбарг ама против нест вообще-то ама против ягон чи нестам садбарг ай пока садбарг навай беста ҳеҷ гап надорам шинои ваҳдат не газелои ваҳдат инҷо гостиницаи душанбе дидин бари гостиницаи душанбе да я доми калон шуда агар гостиницаи душанбе бихезаву 5 этажа я 15 этажа шава баъд болои 5 этажи болош гостиница шава беҳад хуб мешавад ин аҷоли ремонт растидин душанбе бародарони азиз инҷо чӯйхонаи чакан аст дами гостиница таги гостиница да чӯйхонаи чакан аст кафе душанбе аст қаҳвахонаи душанбе аст соли пеш мондагиам ман соли хато накунам 2000 омадам анҷа вай буд як сол ториш сӯхта буд гостиница пожар шуда буд неки гостиница беҳад гостиницаи хуба хеле тозаи шаҳри душанбе беҳтарин гостиница неки агар я 5-10 этажи дига агар баланд шава бо беҳтару хубтару нафстар меша иншоалло я бори дига нигаҳ кунед кадом территория дӯстони азиз ки гуфтем аиҷа чӣ хушрӯ дида мешава ҳамин хотир и домо даму атрофи чия ин музей пеши музей атрофи садбарда гардиши садбар назди гостиница не доми ватан дӯстони азиз агар ба диққат нигаҳ кунед ҳамун соати музей пешда доми нав кардагиан даиҷа доми ватан кардагиан бо ҳам хеле стройко давом дорад рафтаистам такмо пиёда бигардем рӯзи дароз ин стройкоро навор бигирем буд намекунем ба ҳамин хотир дӯстони азиз навори мо дар ҳамҷо ба охир мерасад худо нигаҳбонтон бошад то бозид мо мегзарем ба подземни худ садбар даромадгоҳ дар болош несонага коллексия либосҳо пожарнишит духи буда подземни ход саг магазин инҷа бо чӣ дорам тари аквариум да подземни ход бисёр подземни ходҳои шаҳри душанбеда ҳозир аквариум мондастанд как всегда газетфурӯшон ҳастанд ина чандин газетҳои намуна газетҳои душанбе каса газет дар кора маҳамад бигира бихонам подземни ходшонро дар боронӣ болош маҳкама таҳ намешин дамҷа мешинем ҳай мерем дар субҳ навора давом метем тарафи ватан мерем во инҷаро мебинем чӣ гапай дар территория хизматрасонӣ ва вилло то боло рафтам видео хеле дарози бек ҳамин меша ба ин хотир мо гаштем инҷа салому алайкум парвоз бародар ина ман омадам аэропорту ҳамаша фаҳмидам да пага билетай 3 дона билет мондагиай ҳар як рейсе ки пешай парвоз билет бидаст Somon Air да чатни рейс мегем бидаст фақат имконият доступ барои гирифтан билет бидаст рӯзи 26 уральский авиалинии официальный продажаш 23 000 чанд сум мепара иҷа Москва Душанбе
официальная продажа, бародар. На манда колцово.